أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله قال تماشبانه هجا إيروجي ديسا أم برنامج سيرة النبي أم لهمبرا ونن سلام ورحمة وبركة خداي تعالى عز وجل السروبه إيرو ديسا ميفانا كهجا قال لك تماشباني ما وجنيز دناس دكن بالخاصة بلي كولينا خوي لسر حياتها بيخمبر عليه الصلاة والسلام لسر سيرة نبي عليه الصلاة والسلام تيناس كرن سيدايا ملا محمود هم بخير هاتم برنامج خد الوب خد جرازي بسيدة رحمة الله بابا أجمعين. بلي قال لي تماشباني هجا معلوم دي برنامج خوي بهرتيد ما بحصا دورة نبوتها بيخمبر عليه الصلاة والسلام دورة بيخمبر تياوي دها كربو دوي صار هذا حادثة وبويرق جريا بون حاصل بون سيداي مجمر أني بو زمان معلوم آبي بيخمبر أبو طالب وفاة كربو بيركاوي ديا مؤمنة حضرتي خديجة وفاة كربو ديسا دوي صار ده ما قلتبو بديسا بديا مؤمنة سودا كشا زمعار زوجي بو معلوم دبيور ديسا دوي صلاة دهاده رسول خدا صلاة و سلام خدا للسربه ايد جبو تبلیغ کرن و بلا کرنا دعوة اسلامي تمام ری و نقابه جيرا هاتبون قرتن لمكه جي كي قوي اسلامي بين زمان جير نمابون حتى ازيت و تعد و غدرا مشركة لصحابية پیغمبر عليه الصلاة والسلام و حقارت وان الرسول خدا صلاة و سلام خدا للسربه زيده ببون جبو رسول خدا هم او صالح حزنه تشتيق هاتي سريوي جبير بك هم جي جبوغ كاربه دين اسلامي لجيه كيدن تبليغ بك وجير جيه كي ببينه رسول خدا مكه دركت بري خدا طائفه معلوم لدورا مكه بركي قال لك بلده وباجاري دجي هبون لرسول خدا جبوش طائف نقاند جبوش بري خدا طائفه كأو حديثه قدوي صارت بورينن ودريا طائفه دول طائفه ويسيدا جمر بين الزمان كرم بكن سيدا كرم دار بن خدي جورازي بن ام تبي تماشاواني خو سلاف دكن سلام و حرمتي خو پیشکشی تبي تماشاوانات کن سيدا صلا نبوتي دهمين دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام جبو تبلیغ و بزانینا دعوا اسلامي جباجارن مکه چوی باجار طائفه بریا ناواروکا و ریویتیا پیغمبر اسلامي ام صحبتا خود بین زمان ام تخازنن کی بحثا خصوصیت طائفه بکن خو وجی پرسی و چما طائف هم تخازن چما طائف هم هنکی ناواروکاوی بنگاهاوی فهم بکن ناس بکن چما پیغمبر علیه السلام چوی طائفه چما طائف ترجیح کریه طائف ناوی بریا پیغمبر علیه السلام برسالت به آماده کردن ناوی طائفه وجبو ناوی باجر وجبو پشتر دبی جبرگو پوتیلات لطائفه بو و گله عرب دچون پوتیلات تواف دکرن حتی دبی توافا پوتیلات رکنک رکنه حجا عربی مشرک بو حتی گنه چانابا پوتیلات سه روزات خول خانه نمانا لور پاره خوا قرف نکرانا ده باوریا گله عرب ده ندبون حجی يعني ركنك جركنه حجوان بوتيلات بو يعني سيدات نافان الى هيدواني باطل ده يعني ذيك شخر كربون رب نافان بوتافان سنه ما ده اظن كملات جي مزن يهري مزن لات لات عزة والمدينه جي منات منات يهري مزن لطائفه والجزيره عربستان لات بو بشتر منات يعني منات المدينه بو دبي إيجاج سدم بوتيلات دور بو وملت بوتيلات تواف دكر دبي نافي طائف قال لي عرب كرن طاويف يعني جيه توافي دبي بدريجيا زمان افناف جي زمان ارجران دهات دبي قلت طائف يعني او بجيان طاويف قهرتن قلتن طائف çünkü Taif ji zimanarı betir sivik dahat.
سیدا باجاره تایف به جهت روشاخوی جغرافی جی دناوا چیا ریزه یعنی سرا داغلاری غازوان دفراوی جلته گوتون دفرا غازوان دناوا سرا داغوی چیا ریزه بدنه د جزیره عربستان ده باجاره جهلا کلیم yani av و hava iklim zamanı Türkiye'de bejin go iklima ve her yenik bajare taifeyi hatta hanak dirogvan de bejin berfawan çiya rejze gazwani gdor bajer peçabu de dma maha buhari dawiş yani dma maha gulani de berf hayawan mahaji li çiya rejze taife dman bajaraki her yenik bu car car berfle diket dora bajer jî dîsal gor rivayeta dibe bağ û baxşa hatibû xemlandin hep peşîn bû dora bajer dibe Cezîre Arabistanê de bajarekî wek Taîfê hênik û hewawê xweş û Qudsî û dora wê şînkayî hema meriv dikare bibêje tune bû ji ber vê yekê dibe eşraf serok و دولمنده گله عرب تف هاوینا خل طایفه در باز کن یعنی صیفیه وان لور هبون توش ویلوان هبون مرکزه وانی تحتیله بو چوانا انسان ما درن هیله بحری تحتیله خود کن و گیش خو حز کن و تحد و حدود جوان لتونه درن جی نقنج و تحتیلات کن دبی سروک و دولمنده گله عرب جی دبی جی تحتیلوان باجاره طایفه بود çünkü باجاره طایفه hem henik bu hem şim bu hem perepr bu hem mali ticaret yapır bu çub hastana be dest kirin ve hileci de havina çun taife taif ve kurtahi merak garibi beji zozane Cezire Arabistanı dedi ana jici ki hoş be de nok zozana yani zozane Cezire Arabistanı ji Bajare Taif bu. Pevgiredana Bajare Taif'e der dora ve Cezire Arabistan'ı tevi raha bu. Av bajar 5 mili duri Bajare Mekke bu. 5 milci deki takriba 130 kilometre. Yani konağa düşava. Bu meşeya jibdevi konağa düşava duri Bajare Mekke bu. Mekke merkeza ticareti bu. Tekilya bajarê Taîf û Mekke gelekî ji hêla ticarî jî bihevra bû, ji hêla aborî jî çünkü û ji hêla Qudsî jî bihevra bû. Çünkü xelqê daha Taîfê malnî ticaretê bixwe dibirin. û di mûsima hecê de Taîfiya jî ew malê ticaretê dibirin Mekke, malê xwe li Mekke difirotin yani karek jî qezencek jî bi dest dikirin Taîfiya. Pişti mirna Ebu Talib Seyda Brasti jî di bername borî jî meanîn ziman Peyxember aleyhissalatu vesselam û ashabê xwe dirêjiya heyama Mekkê de belkî di sala nubûwetê daha salek herî zor zehmet bû serwan re derbas bû müşrikê Mekkê nexwasin ji bo ezm û qirara wan bişikîne û bê palpişt mabûn ji bo êdîşê xwe ser wan biştîne pişevro hem bikiryari و هم جی وکیدن اذیت و تعده یعنی فعلی و پسیkolojik اذیت و تعده لپیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابی وی دکرن ایدی اذیت و تعده خوانین نقطه کوها دعوای سامت باجاره مکه ده هات نقطه سکناندنه کسک هما نما برسول خدا و اصحابی رود نشت نما گهداریوان دکر چونکی رسول و اصحابی خدا 10 ساله بشب و روش بریاوی دینی خدات نوا باجر ده تبلیغ کربو و جواکک ولو بچوک بجی جواکک بکار هاتبو جوه هلیده جبل جواکا بچوک جی بشتی سالا نبوت daha کسکی نما گهداریاوی تکر بلکی لهمبر درکتنا خلقی مکیی بجواکی لهمبر وی دعوه ظلم کرناوانی الپیغمبر و اصحابیوی سیدا بلکی تجلیک حکمتا خدا بو چونکی اگر تبع قریشیا بجواکی ایمان دوی دمید بخدا و رسولی ایبانیا قوم دنیای دنی دوی دمید وک عجما وک روما وک فرسا بلکی وی دمیج دوزای اسلامی بدور بمانا
بلکی قریشی آجی جخورج نفسه خور پارک در خستابو گوتا خدا پیغمبرک جنابا مراکر و اف پیغمبر جمعی انسانی ایمان بینه دی سوبیم غلام و خدمتکاری ما یعنی او باوریا بزاریه اسرائیل را چه بو یهودی را چه بو بلکه قریشی را چه بو اگر به تیبتی توا ایمان خدا و رسول ایبانی دمام نکیده اما چی دما گوان ایمان نانی پیغمبر هجرتی باجاره کی دیگر هنک انسانه ده ایمان آنین و او گمان او بدگمان قریشی را چه نبود براستی دورده سر و حکمت نهن سیدا تدی یهودی جبرگ پیغمبرش قومیوان هاتبون آماده کرن آنا جی و جبری جی دما پیغمبری خود جی خود سردست ملت عادی دیدن خود جوران ملت عادی دیدن یعنی مشرکه قریشی جی اگر دما مکه دب تیبتی ایمان آنی بونا وان جی بلکی خود جوری ملت عادی دیدانا حتی شخوا دنما دماغ پیغمبر علیه السلام به وحیه هاتی آماده کرن دوی دمیده ایگ حجیه دهات مکی جلی قریشی الخانه کرانه حجوان ندهات قبول کرن یعنی خانکی جورا خلقه دیدن تقدیر الهی نهش دوی دمیده قریشی بتیبتی ایمانی بینه خدا عز و جل پشتی فتح مکه اف ایمان آنی کلی نصیبه وان دعوای اسلام جبرگو هاتبو نقطاک بویرنگی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبرگو اف دعوا جهان شمول بو لازم بو تمام دنیای تمام حریما لتمام مال و باجار و گندا بحثا بلا کرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی فکریه جبو بردوامات دعوی باجاره هری بروش باجاره هری مناسب تایف دیدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام براستی رسول خدا چقدر بین دعوای اسلامی لمکه گهشت نقطه سکناندنه و آواکرنا سازومانک اسلامی یعنی دولت قانونک اسلامی لمکه دی نممکنه بسیاست و زانابون مرکز حرکتا خواستی بشمتین طایفه یعنی طایفه بک مرکز حرکتی وش طایفه دی و حرکتا و دوزای اسلامی لدنیای بلا بکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود درجیاج جانا خود تمام ایشو کاری خود سیاست و زانابون بکن وکنک انسانی ما هنک زانای ما دبین حیاتا پیغمبر د سیاستون شاشن وانا یعنی پیغمبر علیه السلام سیاستا مشان دی سیاست مداره دنیای هری مزن پیغمبر علیه السلام کسی که وکوی سیاست نکلی و ناکی سیاست مدار کی وکوی نهاتی و نایجیش براو شونده چونکی لکی جان تفگراوی لکی جان سفراوی لکی جان حرکتاوی دناره دلبونگه هاوی دناره محقق سرنا حکمتنا سیاستنا زانبوننا پولتیقنا دبنده دبینه پیغمبر علیه السلام قراره خواه لگوری هاتنا وحیه دادا یا جی گشرته و چاقه چاوا و پشتی گهنکی دفکری یا جی به اصحابه خود چویری قراره خود دا حتی گلک جار چاقه قرار دان و اصحابی مناسب ندیتنا و قرار برسینو گوتن یا رسول الله ما اوینا بوحیش ترهاتی یا جی فکراتی که پیغمبر علیه السلام گوتی ویا فکرامنه اصحابی گوتی یا رسول الله امره ویا هوا بکه قنشتر امی بهتر فیدایی ببینن پیغمبر علیه السلام وان قراره اصحابی خوشی قبول کردی هلبت جبو سداوی تشتاق بودن حتی سر حدیثی بگویی ایشی خوی دنیای مجموع چهتر زانه مجموع چهتر زانه بله هلبت جبو پیشکتن و تبلیغات دعوی دنقانا طایفه ده براستی جی گلک سر و حکمت و غایه و شرطی هنه اگر سیدا ببرینن امین آبرکی کم بدن اشتی نابری امیوان سر و حکمت آبین زمان حقیقتا جبرگو خوشک تانی زمان من خواست اسخود بکن استغفر الله سیدا گلی تماشاوانی هجا امین آبرکی کم بدن انشالله پشتی نابری امر برن جمع خود نبن بله گلی تماشاوانی هجا من آبرک کن دابو پشتی نابری اندی سبب دورانن همان قد درجناکن اما بگرن سر سیداش جه گمانن
Emi devam bikin, kerem bikin Seydan. Keremdar bir Seydan ama gogelek sebep u sır o hikmeti şuna taif yani. Emi vana inşallah dvi kısmı barnama xadı binin zaman. Beriya her tişti Seyda Peygamber aleyhissalatu vesselam çağa nuj diya xarabu çu cem Halima kaça Zuayb şir xar. Halima kaça Zuayb ji kabile Havazin bu. Kabile Havazin ji derdore taife bun, bajare taife bun. Dve demedi mervantiya şirdana kurka ya ji kurke gilli cem malbata ke kabila ke şir xarı bun juan daha hasbanın. Hatta cem gelek malbatı Arap di peşya merve nezde bun. Di peşya merve ji aşire cihatı bun. Kurke şir di peşyawan jide bun. Cem gelek malbatı Arap. Peygamber aleyhisselam ji fikri go tayfi xalane minin. Çünkü milbawan şir xariyi. Az behevi mezherim bawan goy mineşkinin. Ve davetamı kabul bugün çünkü ejvanım. Adu da dibe tekiliye apê Peygamber aleyhissalatu vesselam Abbas û tayfiya gelek hebu. Hatta dibe Abbasê kurê Abdülmuttalib banka xalqê tayfê bû. Çawa îro demame di banka hani insan tekiliye wanî ticarî bi banka hey geh qirê diya dikişînin geh tiştî dikin geh pera disînin dibe Abbasê kurê Abdülmuttalib jî banka taifiya bu. Pere biselevde da taifiya hinek jî qencî wan dikirin. Hema di bajarê taifê pere Abbasî li xelqê tune ba insan tune bûn. Perî hema tevî insanê taifiya bû. Muhammed Biraziya Abbas bû. û çaxa biça taifê û heqas qenciyê Abbas bi vî xelqê hatibû. Gelo wê çawa Peygamber aleyhissalatu vesselam bişkandana. Ya ji wê çawa dawa wê qebûl nekirana, ev jî hêvîk bû ji Peygamber aleyhisselam. Digo navêna wan û mamê me apê min xweş e, ez herim hema ji bo xatirî mabê bi çewtî muamelê min re nakin. Peygamber aleyhisselam ev bawerî jî pê hebû. Bajarê Taîfê Seyda li gor bajarê Erebistanê yî de bajarê herî nêzî Mekke ew. Pedî navêna Mekke û Medînê 405 kilometre yî. Peygamber aleyhisselam dixwest merkeza hereketa xwe bibe bajarekî wiha got ew bajar nêzî Mekkeyê bê. Got karî bi ji wî bajarî Mekke jî kontrol bike. Karî bi ji wî bajarî doza xwe li Mekke jî bi dizî dîs berdewam bike. Çünkü Peygamber aleyhisselam qet netxwest li Mekke dawe bisekin. Mekke pêçoka tewhîdê bû, Beytullah li wêrê bû, güzergaha tevê Peygambera bû, tevê Peygambera qonağa wan bû, divê got ev dawe li Mekke şîn biba biqebiliya û fêkî bida li Mekke. Peygamber aleyhisselam netxwest merkeza hereketê bibicîkî herî dûrî bajarê Mekke. Heta gem ji hêladê de lê binarin Seyda. Mesela duwê dönemê de dedî di siyerê me jî derbas bin. Heta dem gelek dîrok vanê me, gelek alim û rewşenbîrê me jî tînin ziman dibêjin ji ber salek zor û zehmet bû, cî teng bû, Peygamber aleyhisselam fikirî û ji bo xwe bispêre cîkî xwe çû avê Taîfê. Em nedûyê baweriyê dene. Heger mersele wiha ba bi rastî jî Peygamber aleyhisselam eshabî berê civakek Hebeşistanê hebû. Necaşî îman xeda û Resulî yanî bû. Heta dibe wextan Necaşî îman aniyê nameyek, mektûbek nivîsandî, şandî Mekkê ji Peygamber aleyhisselam re gotiye heger tu hez bike ez ê xwe îlan bikim, heşkere bikim û ez patrik û rahibê dora xwe meclisa dora xwe jê zê bela bikim. Peygamber gotî na nebî xwe îlan neke ve şirtî bimîne. Peygamber aleyhisselam karî bû eshabê xwe bida hev ji Mekkê biçe Hebeşistanê. Dewletek lûr hatibû, asasê dewletekê lûr hatibû danî. Yani civakek Müslüman lûr bûn ji xwe Hebeşistan her daim di dirêjiya heyama Mekkê dû heta Xeyberê jî wek usek yedek wê deramayî. Li Mekkê dawe bisekin wê lûr berdewam bike. Piştî hicretek li Medînê bisekin wê lûr berdewam bike. Peygamber karî bû neça Taîfê, karî bû rast biça Hebeşistanê jî.
وبرجي أصحابي لول هبو ويبها تحواندن جي حرمة وقيمتي بيجي طرف نجاشي بيبها طاقرتن أما پیغمبر عليه السلام نتخص در کفش دروی حدود جزیره عربستانه دخص اساسي و داوي دهندر جزيره عربستانه نخاسم دنيزي باجاره مكه ده گچاغل مكه بسكنه باجاره هري نيزي کی جانه دنوي باجاره ده و داوي بدومينه ديسا سيدا پیغمبر عليه الصلاه والسلام چاغا خلق مكه بجاره کی بهيوي بوي بره خدای طائفه çünkü beheviya go halkı taife dine İslam'ı kabul bıki ya jwi himaye bıki beri Xudayı taife yani kabul jine ki jbo hatire apiyi mabe jbo ev şirdanavi mabe go caman şir xali xarziyan tedi jbo şirdanavi mabe go ve himaye bıkin u pibaru ali kartiyavi bıkin disa Peygamber aleyhissalatu vesselam Resulü Xuda bu بتبلیغ کردن دینه خدا هاتبو معمول کردن شرط چی دبون یعنی چوخا شرط زور ببا چوخا زحمت ببا بهای مرنوان تیدا با بهای جلی کرنه با بهای شرماندن و لوماندن با لازمه اب وصیفه ربی خوا بیکیمانی بکاروانیا پیغمبر علیه السلام جبر گل مکه پیشا دعوا دینه خدا هاتبو گرتن ایدی نما کاری بول مالا خورونشتا لازم یا بچه حبشستانه یا در دورا جزیره عربستانه جه هوریه که بدی تا اف دعوال ور بدوماندا او د تاتولکا گدوی دمید سالا نبوت ایدهاده و وی دعوی چوا به پیش دبه درخش در وی حدود مکه د تاتولکا و یادبو چونا طایفه جی نشانک جی و نشان و ارمانجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیسا مگود نابینا پیغمبر علیه السلام و طایفیه ده باغی شیرخوارنه هبو او باغ جل پیش بو براستی پیغمبر علیه السلام دوگه ما کسک یقینک جی قبیله حوازن او بافکه بنی سعدی گومل جمان شیرخواری و ایمانه بینیم شلادن ده مرسلا عباس دیست سیو خورد دکر جبو هر طایفه ده صحبته در باسوی جی معنی زمان سیدا حبشیستان جبو بردواما و دعوی راستی جی üstek yedek bu. Fakat dur bu jی دروی جزیره عربستانه bu. Peygamber aleyhisselam براستی hatta Xeyber ashabı xoluluşti. Sebebi jی çünkü hatta Xeyber jی devleta İslam'ı Medine hatı vava kirin. خراكرن ونخراكرناويد أريناي دو يعني حتى قلعة يهودية فتنة وفسادية نهتي شكاندن خيبر وكي إسرائيلي لوبو حتى خيبر نهتي فتح كرن بخمبر جي هبونا دواما دولتا إسلامي نأولب إيرو جي أصلا ددن نشاندان حتى إسرائيل خران نبي ديسا مسلمان سردست نابن مزافر نابن شخص هذا آيات القرآن تدبيجه دناف ديناد تبنر إيج شنو يرتيا مسلمانر بشدة ودجوارن إيج شخورد بيجين أم يهودين بله بدنا يرتيد أو دجوارن بله سيدا سيدا وبحث كرواني زمان وجو رسول خدا صلى الله عليه وسلم خدا السرويبه سر سببا جو جمكي در كتي بري خداي طائفه وانا جمرت لكي اوان جمانيك ذكرن عجب وان جماني وي دركت بشتك شو باجاري طائفه خلقي طائفه تاجي سرمياني طائفه خلقي طائفه شي كسبون قبيله وان عربون او غير عربون يقلوا يدري ادارجيه وان ملكيه وان كيبون وعجب او جماناق رسول الله عليه الصلاه والسلام جمان ذكر دوي جمانير دركت ياننا سيداو كوي دجينا دشخو كوي بو يعني او جغرافي و قنماوي سياسي و عبوري جمرل پیش آوا بگیری و پیغمبر علیه السلام و دوی دمده جهه کی طایفه هری گرین نوا باجاره عربات هبو فقط او هلاگو işte جمان شیر خوار بو هلاگو تکی صدم تکلیه عباسی گوی تکلیوی نبن تکلیه تجاری عباس پاندانی بو صدمان قنجی عباس گوی تکلیوی نبن دوی هلت نو کی درکت çünkü سیدای ملمزگین خدا جرازی به ذکری و خیره به شهر خود به اگر
kafir bav û bira jî bin wê her dema kirç û gira bin bi rastî jî werayî yani xelkê Taîfê jî ew baqet li pêş çavan negirtin yani ne şîrxwarina Pêxember aleyhisselam û ne qenciya Abbas. Qenciya Abbas jî ji bîr kirin û şîrxwarin baxê merovantiya şîrxwarinê jî avêtin hêlekê we kirç û hovayê jî Pêxember aleyhisselatu vesselam kirin. İnşallah de çikê xwe pêş de em ê bînin ziman. Xusûsiyetek dî jî seyda li bajarê Taîfê pûtê lat hebû. Di bajarê Cezîra Erebistanê du bajarê muqeddes hebûn. Yek jê Mekke bû, êdî jî Taîf bû. Mekke sedem Kabelê bû û pêçoka tewhîdê bû ji berê de muqeddes bû. û tevê Pêxembera jî pesnê wê dayî. Xweda wê muqeddes kiriye, Qur'anê jî pesnê wê dayî. Feqet Taîf şirkê wê, meciyê şirkê wê muqeddes kiribûn. Yani tüm muqeddesiyeta wê hêla dînî, ji hêla dînî de tu muqeddesiyeta wê tune bû. Bi sedem pûtê lat lê bû. û lat ruknek ji ruknê heca wan bû. Pûtê lat pir dihat tewaf kirin. Piştî Mekkê li komagelê Ereb bajarê herî Qudsî, bajarê Taîfê dihat dîtin. Pêxember aleyhisselatu vesselam li bajarê herî Qudsî li Mekkê asasekî İslamî avê dibû. Civakek dusêst heb bi kar hatibû ji bo teblîğa dînê xwe da. Dixwest bajarê Erebayî duyemîn ê Qudsî jî asasekî lê biavêje ew jî Taîf bû. Çunkî gelê Ereb bi qasî dihatin Mekkê xwast dihatin Taîfê jî û dewlemend û serok û eşrafê Ereba tev li Taîfê bûn. Pêxember aleyhisselatu vesselam dixwest qeleyê ji hundir difeteh bike. Digot heger Mekkeya jî Taîf bicarekî ez têxim min hîmaya xwe ez bicarekî vê dozê tê de bi cih û war bikim êdî ev dawe roj bi roj li Cezîra Erebistanê wê bela bibin. Feqet Taîfî bi rastî jî gelekî enîd bûn. Yani ji xwe di dawînga tarîxa İslamê de îmanê tînin. Piştî Fetha Mekkeyê ne were sêda? Sêda piştî Huneynê, piştî Tebûkê Taîfî di dawînga dawî de îmanê bi Xweda û Resûlê tînin. Heta Urwe bin Mesûd dînzarê cî me nivîsand wedibim qey belkî waxan çaxa Pêxember aleyhisselam li Huneynê ew xwe jî mezinê Taîfê yî. Li Huneynê malê wan zef dike divê Urwe bin Mesûd çêdike divê wala reviya yî divê berawer ez ê malê wî jî û zarokî wî jî bidê me ama bi şertê wê Müslüman bibe. Divê ku tu bihîzî dişîcem Pêxember aleyhisselam Müslüman dibe Pêxember aleyhisselam ji malê wî û zarokî wî dide. Ew jî rast berê xwe dide Taîfê Pêxember jê li divê nerejî. Sê cara divê ner divê zê herim wan dawet bikin. Çünkü xelkê me müşrikin, nezanin, belengazin. Derê wan dawet dikî şevek ser wîr derbas nabe. Êvarê wan dawet dikî sibê zû serxaniyê xwe radibik nimêja sibê bike bi tîr û kevan alê dixin û şehîd dikin Urwe bin Mesûd. Divê em û tu heta Pêxember divê te şehîd bikin sûn dixwe dibe ya Resulallah ez razayî bim dibê newêrin li ber min herin. Yani egîd bû gernas bû Urwe bin Mesûd û dibê hurmeta min jî digirim. Yani dibê ez çi ji wan nibêjim di mekteba wan de nabûn ji mirtûnê ama şirka wan wan dajok Urwe bin Mesûd jî şehîd bikin. Taîfî di dawiya Tebûkê di piştî Tebûkê îman anîn piştî Cezîra Erebistanê bi carekî ketiyê îman anîna wan jî derbo mesela wan gelkî bi rewşî seyda bi rastî. Em ê sona vê sohbeta xwe de înşallah yani van sohbeta heqê Taîfê bernama dawî de înşallah em ê bînin ziman. Yani bi şert îmanê Pêxember aleyhisselam bitînin. Divê em ê îmanê bînin em li mêj nakin. Em ê îmanê bînin em narin cihadê. Em ê îmanê bînin Eraqa me, vexurka me, pûtê me lat gerek kesek têkilî wî nebin. Em ê îmanê bînin em ê zinê bikin. Em ê îmanê bînin selef gerek nav me ranebe. Werhasil gelek şert û şurût danîne ber Pêxember aleyhisselam. İnşallah bibirînin bernamakî din de em ê berdewam bikin inşallah vê hadîsa du sala daha de bibirîn. Gelî temeşavanê hêja îro jî hatin dawiya bernama xwe sîyara Nebî aleyhisselatu vesselam heta bevî giştina bernamakî din em destpêrin Xwedayê ezîz û kerîm
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.